Orang renja, orang orang punya jangan ka jelang kabakerki kabangila tempat, tunggu parti bangin ai ke jimpan kana nagalang ke jongi. Te hai ke kau ngamla kem dapat pau ke jing sengongu kabakrawe ke jonga baga jongi ko ke parti u play. Obla dan rekat haga jinga linti ke jongi. Lalu bangi sengi parti nge day banyak ya ke linti ke bae haru kata-kata. Dan rehadu menda kesini, shimla eno, ulah don rekat, keburum, kejenggu, kejengero, tolong show play. Karena kuar ban penggemau ya kesam ke basispa khatsan. Kalau penggemau ini, bahabangyo ya kejingjok, yang dia ban kamtra ya lele. Bagani kesam ke basispa khatsan ke om hangi atrai om hangi. Hendrala ke jong ke kerteng to ai ya ke buram namar ke jing isnai pakai jing shisha ke jalan kadai ke jing dorkat ke jong play ke bangi lala banlum hagni ke por shu da ke jing mut jing perkhat ke barang sngo artian mereka ke bakemen namar hi ke pat baro melin ke mit latip ya ke jekren bakalalong ke jekren ke job. Dan rai nagalang ka akong president kung mga keren siya balam dang iyo daga jingtho ka basay lam daga poy ka notification na kitiga jonga ngano pala ban call off ya gani ka indefinite hunger strike te nene hakapor khadwe biji galayo ya gani ka shiti balapha asanga balatho to the president Voice of the People Party VPP Shillong. Bagani kadai katakan notification ka jingpen bana jong ka sarkar ngan puli kumni. The Governor of Meghalaya is pleased to notify an expert committee to review the state reservation policy as notified in resolution PER .222/71/138 dated Shillong the 12th January 1972. The chairperson and members of the committee shall consist of experts in constitutional law, economics, sociology, demographic studies, and related fields which shall be notified by the government of Meghalaya. The expert committee shall undertake a review of the state reservation policy by obtaining views from all stakeholders and by conducting field visits to all parts of the state. Kene jimpen bana juga sarkar ba kantung ya kata expert committee kaban kentuk ya kita gibriu kibatip ha shabang galiti sensar kibadan kibatip ha ya subject jaga economics ke sociology demographic studies bat kiwi kibenta kene kabangi ngila tawa ho habang ila sedang bani keren ya kene kamat dan shibun kibala penting dan shibun kibala bertendru Malaysia ubardan ula pengki mo ya ke bala banyalam syaga jingum senam tenangi ko mangila kular nila bu ya ke gamat hakimat jing kular ke jingi lani hektek election pledges ke jong ka party bahkan ban review ya ke reception policy ke wen ke mat kiba nila let show patba bat kumta nila budin ya ka ba ki we pat lesi ke slow ba kalong ka ethan bani keren ya kene gamat kislo kamlon dalele em bani keren rengi slo ban aingu bada ka jing kershan ka jong thi bada ka jing scam jumut jong kipat ba ka sarkar menta kala menjur bantung ya kata ka expert committee ka jing jok ka bani tong ka jing ngamla ru klam da pan pau ya ka jing slomo ka ba kraw ka jing ya gini ke nongram ka jing ke balailet bani shimbanta Naru Dr. Karachen, Dr. Ricky Sinkan, Dr. Baskam Melbo, Batkum Ju Hakasin Kabar, Dr. Baskam Melbo, Dr. Ricky Sinkan, Bat UMLG Ba Bright Sarwell, Marbanian. Laram day bakini ki noylam ci ki scam gajungo. Balaram day baka party hi kalangam yagani kamat lesi ngin shajok hagani ka jingele gajungi. Noy de jingaram daga jingsa kabasta ko jungki lala ban penko ya ka committee hi baro koi o le CPE ke la pathai khobor
Begitu kisah sang percaya ke berpentau bagi kuah dan review ya ke reception policy. Nrai ke jepran kamu ke berbet kalau ke berkelan. Nrai ni semua bagi ni ke nongalam ji ke yang scam haru ke berkut kan haru pengedio ya kan ni ke notification. Dari nomor kata kau, kumbang ala kular ya fikir pajak ngala pendap. Nagale ko juga aku menolak mencoba Voice of the People Party. Dalam bangan mi nagale ko juga tak haru baka sarkar kan menjur ban review ya ke reservation policy. Oh minin PI kedewan ke doktor dan bulan PI kelawan kampung la negrin sepan lapo civil hospital ke belah batai kata ke jinong jiman jog kot ke kia ko juga. Dan rei ngalarai bangan sim dengan ini kesinjam, lon jagat baca, nganam sange tak ada bagai sarkar kan menjur. Dan mari kita mengingat, bang kajing kersan ke jopi kipat bang, kajing senya kajing hoblay, kalau pelong ini bangin yo ya kani kajing job, hagani kapor pemerintah. Hot nesila bentang gibong. Balai bagai Voice of the People Party kada kuah akan penghikat ni kan ni. Ia kata ke reservation policy. Haba mentang yang don kam don jamsu. Kakam sarkar kada terkong. Henry nagalian kesini ni smutu. Bakalong ke badon kam. Lara mentang kalak ke komplit syajamut. Nilai akumno. Lara kalak ke kam no hikai syajamut. Nilai akumno. Lara-lara ke kamnas syajarmut nilai kumno atau kata kamari ke jimanto yang ini denwar kata kadau lara-galong kanu ni snutu badon kam ban kembet tumai ia ke reservation policy denwar kata kadau namar ke jingyo kam yo jam kam deye tangga kam sorkar nalor ke kam sorkar ni snutu haban thau kilat kilinti kumno banyo ya ke kamai ke kaji ke babia. Bakai ke bangi ko aban om yethi menta. Ka sarkar kala ko ban review ya kata ke reception policy ka babut menta. Ka banagale ka party nyembutin banangi syakmat ki jungthun kan tungjam sarkar kinum de isu ki bekenrian. Ile ban penkono ya kita di backdoor appointment. Lani banyo kam tang kita ki berkitu ya kita ki badana ke bawah. Kita ni ke tang. Bab ngin keren yang ai ke jingtho syaka sarkar. Bagare ban pintigna. Bagamegala Public Service Commission, the District Selection Committee, Kende Banong di Committee, Keban Pinya, Dagi Bri Jongginong Sinshar, Leni Jogiri San Pertai. Ini benbuk lagi beri kemudian. Ini ben pentingna. Bak anam dan mana-mana para ban penduk no ya ke hak jadi samlawat kamji. Haba kilong ke bet penyo ke kam hadin ke examination lani ke interview ke jongki. Ni tep baborok kata kini gisnam. Kamdon kata kai ke jimne hak hagani geliang. Den mar kata na bon di samlaji. Kingam hagajing no mensim. Kingam ada yang semusi kijit ya gelinti ke bamdai yenang ye bodin ban pinjanai ye kini kilak tungkam tungjam nang tagi kon samla gaji kini tak kami kemat kamut ba gaji kala kutmo ya gayo kam yo jam tang ke reception policy yendang dan shibun pat kiwe ki bangi don kam ban klipat ya gane keri gaji nang bangila ban thalang ti ya di kon samla aga yokam yojam. Ni kebagalong menta kalau bersmusi ngalai nuksa ya ke MCCL kabalalong ke plan ja janginon sora kabalalong ke jingkerku iki babon ba kibri ke im ke bala kamai da kabedi ya ke 12 sora nrai menta kani kala klem kala kta kade namar ki kam bamsa dan namar kata kadau nongi pi bagat ma kababuk ini minta kabangin sedang meniki kadai persya ya ke bangsa.
Beringkat batu pada Niko bantu syaka sorgar hakini kisni ke banuan. Baga sorgar kade banwen madori gitu ke chairman ke balang tangga jinga pelot ya ke pisah. Baga sorgar kade banwen ya gitu ke consultant ke balang susiu na ke pisah. Jauh patba kremon ra jinga toy. Yangi cepat. Baga ke pisah ke balang siu gitu kilak tengka. Nyatau kilat kelinti kuno banwa yakikam kijam nagate ghun samla goji ban tintil yaga yok rokot ban pet yaga jinge ke jong gino kai ban pet yaga jinge nongra ukadam dam simon ba negani kade tanga jing slang jong ke jing job nanong ipi lalu patba hagari gaji ulong ubala penkre kumbangilon menta ngin job bet hagano ngono jingele yang ini kejiran nila sipintit menyatang gembak hatar beji manu banmudur bakat ni kani upat bawang koi kani ke penibu pai tak jenim tak ulang pada kre lada ke bayi sama people party ke kuat ada mana bapa sahab kejong upat ya ini akan ni kejinglong kejongku lalu ya ini akan ni kejinglong ke baskem ringkat mati upat ba iniat ban penkalador ya kan dia kari kabai dia kecil yang pensngap sekadiang yang pensngap sekaman baka parti ka skoto baka ni ka jakar kolong kemarin yang hapan lum ya kawai ka jingalang naga benta ka jini jong ka ni ka jingi ki ka jingi namatong buon ki pat ya kaleng kari ki ko ko ni don benta kanamar ka tanganget ka parti ka sesiem ya ka rai kababiang lalu bat kuno pat ngin kedau lenti nang ni syakmat bangin yad kum kaparti kapor kelade ini bangin sedang tumai ya kajat menrio kapor kelade ini bangin sedang tumai ya kum perkat ngin iro ya kemensin bisni ngin iro ya kemensin bisni nang ni syakmat paramani bato seisin ngin wanra ya kata kejingi buram markelian apa yang jungi kum kacak menrio kedua ke buram markelian hari ini gisni ke pemerintah ni kloi baniane ayamai ni bakala kindiat haka kali ya tengku ni bakala kani katai kamdon su ke buram markelian aku aban lingba kani kasni ban kentu wi tongin sedang banio ya kani kemensim banio buram markelian lalu ni kemensim banio buram markelian lalu ino ia kajing bisni kajing syarur ngamdon kajing arutien baga jat berji kan kiu syafrang ageni kisni kisnem kibarlang te namar baga sorkan kal penpoi ageni kashiti yesro panai kuble baga penpoi menem stak hagapor karwe biji dan rina kalian kajuan nampak sange bat mentah ngan pengkena khmat ke jingdon ke jompi bangan tungkut no ya kan ni kajing syah ni terkebat jong kajing tungkut ya kan ni kajing syah jinit kajing syah tran ke junga doktor ibari ban pek kidon ya ke penta badi ban le te ngan khot ya doktor mata ban khmat ban pendep ya kata ke penta pengkedak ban peni ba ila pensange ya kan dia kajing syah jengit kajing ini Islam!
Nên ai cái chừng bao na các ta lâu trong nơi làm kalau kami kamusta katay walang iyeng ang tangi walang iyeng kalau kami kamusta katay walang ilari bagi chay Mario yang dia dalam orang tamu kupas bagi iyeng walang dalam ro trong gari bagi chay Mario dan aja iba ini ay kecengkeran kecengki hari ini mo di pagbabai say sin manget Pinamaya sanut su, madam pun ke bulan pasal yang ni, yang tak sebab bantu nate. Yang kan liu pai ba awan pe yang abang asap kan, nan bantu tu boleh lah takor dia. Bat nak kata kita rasa kita semua langit, umnu tu barden udang laban keren udang iklan, apa rasakan haru perasi kendai sini. Mereka kejiwan juga doktor untuk sini. Kita yosno. Bat kau hadian bagi tes yang senam ke jompi. Ni sore banwan kerki sini. Nama habang tes ni lap bapi klem bam AAM haki perasi kan. Makanya firma penting. Ya kan kejing. Syajingit ke jompi ganda kishim. Ya kani ka IB fluid kabalong kajing don kam ni kam nak kaja kam ni ka bam de namar ka taga daw kumbu brio ubas borom ya kajing peniat jong ka medical science bat ku kajing tha ji doktor ki basok ya bat ba kita ki pat ba ki balas ngosnei ki bam kwa ne 7E o ba ben don hab kam reng ka met ka bam khlan te ngala shimi kani ka banta Haga jingsang kalau kita melihat dengan apa dulu saya yang sobawat ni penslam nomor lara penslam tan kato kani kata lani sipo kalau abang jaga ini ke pasniu. Dan nomor kata orang apa ni siapa yang awal welam, awal tunjuk ini haduk kano ilaban ni. Dan nomor kata orang ya ini stem, what I pat kani ke jing job ke jingi ya kani ke jingi ki bagi semua bagi job lo di ke baru. Henry kenal kali tangga jingstan job jingale ke jingi. Kita dong sibun di mat. Kibana kalian ke Voice of the People Party kan mi syakmat. Nala jupun kemal, momen bangga dan long Presiden Jongga Seng FKJJP. Nala jukran negara sampai ba. Najuan ini gikintin. Malah on jendela kita ginongelam keji. Kibadan assembly. Bala pos secretariat kilo ni kejingkit kelihat nak kata kajat meriu kanam dan kami ni kiseng balang bandit partai. Jadi bat agak por kepengelam election mana kini. Nangai juga Voice of the People Party nohon bala dikipat bak ki ai kejing kersan bak kejing syane angi. Kisama ji kanam dan kam por kiseng balang mereka por ki kam kijam bak kejing poli kejuki. Dementa pun kiseng. Yang siapa yang kejingkit kelihat Bang ini ki nam taga jinge jongga jagriu. Panailah digi konsam lagi. Bagini open plate jumut haka puli ku putih. Panailah digi konsam lagi. Bagini open plate jumut digi kam ke jam. Bapanya mi renti lang pat haka lama jongga yada lagari. Nakan taga lawai ki pateng. Bani ki yang rodo kajinge. Namla ro hande klaim da ai kublai. Yagi babon ke balon ai ke jingkersan. Naru kathem riboy. Naru na Giant Hills ki rangba shnong ki dor ke sinjok ki rangba shnong ka komiti ki dor shnong ki seng samla ki lawan man ai ke jingkershan tenga smuthu balado ka sarkar ka pne ye kani ka jingre ke jingi ngamtip shanu ke le ki nongelam ke jingi namakan ki kari bro koi tanrei hakapor ka bapiam ki la priam ye kani ka jingkawa ke jingi le segala panoda ke jimbam bansiru Ano mga abantip,
tambah kila pedian bagian pendek mai yang kena ke reception policy tekon ke parti yang ini ke matru nyenupat pentut tanggung ni ngendang budin ngendang thok syaka sorkar bakam dai ban penselem bakat bakam pala ban pendek thamai ya kap ya kena ke resolution policy kap jing thung kam thung jam kadang dai ban sange shwa dengan sorkar kasnoto ya kata bentang kadang kam ban penstet kumno ban pentelun om bat supenkot kum ki komiti ke bakila thau ki por ke bamenshwa nyenum sha bagani ka komiti kan shune ka komiti digisan dispose neme kan mar kata kadau ngange baka sorkar kan shim ya ka senjam ka baburum om ningi ka voice of the people party mereka di ban burum ya ka sur ka jong upat pa kami dengan aku akan keren jerong aku ini di pai ba ba tineli pai da ka ba kemensi